persilakan para peserta Gathering Family SD Islam Fatimah, kepada Pak sopir dan kru yang kami hormati. Pada pagi hari ini kita akan berangkat menuju Lampung. Oleh karena itu kami minta pada Bapak Ibu sekalian untuk tenang sedikit, kita berdoa sebelum kita berangkat. Ya, mudah-mudahan kita ini akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita semua terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah lahiratul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sahbihi ahli bait kullum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Amin. Bapak Ibu sekalian, fokuskan pikiran kita untuk keselamatan kita semua. Yakinlah kita selamat pergi dan selamat kembali. Amin. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go
Yang jadi konten Bu ya. Iya Pak, iya Pak. Dadah. I'll send her my heart covered as a gift
saya teman tercinta tadi. Iya kan? Video Bu ini Bu. Video. Konten. Hai. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart. Alang kesirunya Bunda. Sampai nggak kapit Pak di sini.
kaki. Loncat pakai dua kaki. Langsung dua kaki. Tidak dalam, Bu, tidak dalam. Loncat ke dua kaki.